Аксакалдан сурайсыз, музыка угулуп атабы, угулбай атабы? Жерден Аксакал музыка угулуп атабы азыр? Мына, кетип аткан адам. Мына үй меники. Үй? Мына. Болду. Мына азырга закон атышы боюнча иштеп атабыз Аксакал. Ушул музыка тыдаттыбы сизде? Койгойду. Музыкасы айында мустакын жай юз айкална ургабы. Мына аркасында биринчи. Мына аркасында музыка. Мына алдына болот Ай да. бала мен кетимде сүшөрдөн баштам. Geçiniz hesabında Allah size köçede basbay. Салсын? Bu sene kişimi kızartmasın. Sen çok olunca da kim çıkacak bana da? Şurayı döndür. Bakıştım, чыга турган мыйзам бузуу. Şurayı döndür çok da bize. Чыгал, канча düşüp атат? Канча düşüп атат? Адам страпса. Болотпайбы? Сыйфта окшоп турган. Арасы музыканы коюп, чыгып көйгөй. Азыр биз келгенде Bu zamanda var. Котабыз? Ben oğlum olbaydı taka. Ben oğlum olbaydı taka. Kana mı video mendele taka. Muzika çıkmadı. Чыгатпайбы? Азыр могу кичине туруп шундар аз аяк. Капкалажда болот, артындагылар болот, жактагылар болот. Улуп да мына. Kana? Ha, Ben ben teksin ayттым sana. Хорошо. Мені Мен угуп атам, бурда. Çok ne oldu? Kaysır çıkmadı. Свидетельствоны берип коюңуз, биз бардыгы түшүшүбүз керек деп. Түшүнөсүзбү? Закон атышына бузулду. Контролго алгыла. Түшүндүңөрбү? Күндүгө келип